Animateri Kiboko Stress Company Limited, inkuru mbi ku banyeshuri baryohewe na vacances. Yesheka gasoma inguki. Waba ushaka gusezera inana, ifege, amabia, agasobanuye, ahuzi pari, ndetse n'izindi vibe. Sezera iyo nana fasta, kuko abamotari barayahuka, ukimara kwikorera kavarizi. Yes we, indaya. Avenosia. Tuboneyeho kukwihanganisha kandi, kuko muri boarding ukimucakira, animateri azangi agatera. Yeba we. Akagutunga cyamurekure, aho turavuga cya gitoroshi cyabo, ugahita umurekura. Are you sure, Emmanuel? Ukawurarana. What? Ukawurarana. Umunabi mucyatse Ucetse iki? Mandaya. Aravuze ngo Mandaya. Zindukira kwigobori, usatira iyo dishi y'ubuyi, ubugotomera n'ubwuzu. Wirengagije ubuke bw'agasukari, wibagirwa umugati, marigarine, mayoneze, akadeseri, ndetse na wa mushyushyo wajya kurwanira na tantine. akanyanga mu mutaranda. Animateri Kiboko Stress Company Limited, inkuru mbi ku bantu bakunda kuryamira. Animateri Kiboko Stress Company Limited, inkuru mbi ku bakobwa badafite nyashi, ubwo ni nyashiresi mu ndimi z'amahanga. Aravuze ngo ubwo ni nyashiresi mu ndimi z'amahanga. Kimba kuna kongeza karashi. aravuze ngo Kimba kuna kongeza karashi. Mu mazi. Byibura niyo uzifite akubitaho igishyi, Mandaya. ariko wowe ni inkoni. Avenosia. Nakabanga tubameneye nimubivuge. Sekanga san.